bashimiye ko muri kutwumva. Aya ni amakuru mashya yo kuwa 15 Werurwe mu mwaka wa 2026 ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ukraine yagabye ibitero ku Burusiya yifashishije drone 280. Izi ni drone nyinshi mu mibare, byonyine no kuzikoresha mu ntambara urwanya igihugu kimwe ni nko kurimbura. Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko kuva kuwa 12 Werurwe umwaka wa 2026 imaze guhanura drone zirenga 280. Iki ni igihugu kinini ku buso ku isi cyarashweho na Ukraine ibisaso byinshi yifashishije drone 280. Ikinyamakuru igihe.com cyanditse kivuga ko meya w'umujyi wa Moscow mu Burusiya Sergei Sobyanin yavuze ko uyu mujyi wagabweho ibitero byinshi bya drone, aho kuri ubu zirenga 67 zamaze gusenywa n'ubwirinzi bw'iki gihugu mu kanya nk'ako guhumya. Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko ibibuga by'indege bya Domodedovo na Zhukovsky byafunzwe by'agateganyo nyuma y'ibi bitero nk'uko byemejwe n'ikigo gishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere mu Burusiya Rosaviatsia. Sergei Sobyanin yavuze ko kandi kuri uyu wa 14 no mu gitondo cya 15 Werurwe hafi ya buri saha hoherezwaga drone nyinshi, ndetse ko boherezaga amatsinda y'ubutabazi bw'ibanze mu bice bitandukanye mu gutabara abashobora kugirwaho ingaruka n'ibisigazwa bya drone zangijwe. Minisiteri y'Ingabo kandi yatangaje ko drone 280 za Ukraine Uburusiya bwasenye zari zagabwa mu bice bitandukanye nka Bryansk, Kaluga, Belgorod, Taiva, Smolensk, Kursk na Krasnodar. Ibi bikaba ari ibice bitandukanye byo mu Burusiya bwagabweho ibitero na drone 280 za Ukraine muri iki gihe. Uburusiya kandi bwatangaje ko ibitero nk'ibi byaherukaga kurasirwa i Moscow kuwa 8 Werurwe ubwo drone 6 zarashwe na Ukraine muri iki gihugu. Ibi bivuze ko hashize iminsi 7 icyumweru kimwe Ukraine irashe i Moscow. Mu magambo Vladimir Putin yavuze, yagaragaje ko Ukraine iri kwibasira abasivile kubera ko yabonaniwe ku rugamba. Arongera none avuga ko mu kwihorera ku Burusiya bwarashe ku bikorwa remezo by'ingufu byifashishwa mu gukora drone z'ubwiyahuzi bwa Ukraine. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ndabashimiye. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.